بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. سورة علق آيتا 1 و حتانی 50. بناوی خدای دلوان و دلوین ام دست به مجاره خود کن لسر دست بیکا وحیا الهی. اما انشاءالله لقای گو زمانه ما تیرا ما بکی لسر دست بیکا وحیا الهی به خدا وحی بچ دست بیکریا عولیج محمد علیه الصلاة والسلام را چشاندی عمل سر به مجاره بسکنن. گرک امجوی مجاره هنگ تشتا شخورا جه درخن جوی مجاره گو خودت علا عولی وکا گومد آیتا پیروز دخوان گوتیا اقرأ باسم ربک الذی خلق بناوی وی خدای گوت آفران دیا بخوینا، یعنی امر محمد علیه الصلاة والسلام کریا دی دست پیکا وحی دا بریا هر تشتی بخوندنه گوتیا بخوینا و او خدای گو انسان جداملک آفراندیا خودی کرما خودی رحمتا خودی مغفرتا و او خدای گو انسان بقلم علماندیا و هری مهم هری گرینگ هری باش گو انسان علماندیا شتنبون جنزانی جعلت علماندیا علمی علم دایه زانوانی دایه دا زان یاری دایه دا ایجا جوید دست پیکا گو خدا عز و جل لسر وحی عولی بخوندن و زانیاری دست پیکریا مرفوهاش خورا چند خالا الگورا عقل خوا جه کاره جه در بخی یک جه اوه گود ورده خدا عز و جل ادبیجه بناوی وی خدای گود آفران دیه بخوینا، یعنی معناوینا نگو جناوی خدا تنه پی و تشتکی دیتره نخوینا تچه دخوینی بخوینی وکا گود آیت کدیده جی امه بین نظمان دمجاره دی جی امه بین نظمان تچه دخوینی بخوینی اما بناوی خدا بخوینا، یعنی ورده مهم آرمانج هدف مقصد خوندنا بناوی خدایا گو انسان بیر و باور به قناعتا خوبینه گو بله بناوی خدا بخونه لورا اوی گو انسان جتنبونه آفران دی خدایا، یعنی مهم پیروزی اوه خوندنا بناوی خدایا نگو غلط نوی فهمه وکا گو هنک بری سیدالر ما کلاسیک دگو علم دنیا نخوینن تشتکی آخرتی تی دنینا دنیا فانیه دنیا نه ابدیه جبوگو دنیا فانیه و جبوگو دنیا نه ابدیه و جبوگو دنیا خرابی تی ده های علم دنیا نخوینن علم خوندنا علم دنیا نه راستا نه نوره اوانا غلطیه شاشیه جبو عبرته جبو گو مرف بعلمه جبو گو مرف فهم بکه جبو گو مرف هیم ببه ده شرط زمان گو مرفته ده دجه چه علم هنه و علمات توا مرف بخوینی اما بچه بناوه خدا مرف بخوینی، یعنی به آریکاری خدا بهیوی خدا بگازی خدا بقوت خدا، یعنی باشی و آریکاری و سرکفتنه و پیروزی خدا ببینه انسان sadece بس سببه، یعنی ایگو تدید ام به کلاسیک دی بجن ایگو خرات که و ایگو آوات که خدایا ایگو چیت که خدایا، یعنی ها به وی معناته، یعنی مرف البته که انسان سببه البته که انسان وی برپرسیاریا خو بینه البته که انسان الگورا عقل خو لگورا درفت خو لگورا زانیاری خو برپرسیاره وی برپرسیاری خو بینه، یعنی هشتا وی برپرسیاری خو ده چی تا بینه وی برپرسیاری خو ده جبو خوده
چ بکێ ji bo Xwedê bikê, çi bikê bi navê Xweda bikê, çi bikê weke got Xweda emirkirî bike. Yani bi tabîreke Kurd ji bo got Xweda naskê bixwîne. Çi bixwîne, li çi ew bikê, li çi bigere ji bo got Xweda naskê bigere yani. Ev yek yani ya ewil ew got merev ji bo Xweda bi navê Xweda bixwîne. Di do got merev di vê mantiqê, vê zaniyê, vê baweriyê de bê got belê ê got zaniyarî daye mirovî hîn kiriye Xweda ye. Yani eger em îro tiştina zanibin me tiştin fehm kirin bi dana Xwedayê got Xweda Azze ve Celle eva hana, ev zaniyariya hana, ev hînkirina haya daye me yani. Naxwe berê însan wextê nuh afiran dî ji tinebûnê hatî nezanevan bû. Ama Xweda Teala piştî got ji dayika xwe bû, li gora emrê xwe, li gora perwerda xwe, li gora derfetê xwe, li gora eqlê xwe hêdî ji nezaniyê bû zanevan. Sisê got merev guhdarkê bihesênê, bixusênê ji bo çi? Ji bo got a herî baş ji xwe re bineqînê. Yani ji bo got mijar du dirêj nebe ayetê diva mijara dihana diva ewa dihana ji bo got mijar du dirêj nebe ez nakevma ayeta. Îce merev ji bo çi bixwîne? Merev ji bo çi guhdar bike? Merev bixwîne û guhdar bike ji bo got ji xwe re a qenc fehm bike. A rast fehm bike, a pîroz fehm bike û li pey a rast û li pey a pîroz bimeşe. û a din jî merev pirsa ji ahlê meselê bike. Yani ayetê dibêje em ê înşallah bixwînin zamanê me têra me bike. Yani çi mesela heye, çi mijara heye, çi heqîqeta heye, em bêjin çi tiştê heye ahlê wê hene yani. Merev ji ahlê wê bipirse yani. Yani her meselekî ji ahlê wê bipirse yani. Heta weke mînak ez wilo serpêhatî kêbêjim dibe xortekî bawermend û heya wî ji İslamê heye wî İslam fehm kirî û hinek xortê got heya wa ji İslamê tune wilo bi hev re nîqaş dikin ew dikin, ew xortê bawermend ji wan re dibêje dibêke ku ne hewceyê zêde hûn serê xwe bişênin. Qur'ana pîroz talîmata jiyanê ye. Li pey Qur'anê bimeşin çi mesele çêbû, çi dewet çêbû, çi dost çêbû, çi ji we re lazim bû li Qur'anê binerin û hûnê Qur'anê çareseriyê jê re bibînin yani. Dibê ma were her tiştî Qur'anê de heye, Qur'an her tiştî şîrove dike, dibê erê berê Qur'an her tiştî şîrove dike, Qur'an her tiştî çareser dike yani. Îce dibê di ber înşaatekê re diçin di wî asnayî de, di wî zamanî de dibê yek ji wan bêje dibê de ka bêje bê bila Qur'an bêje bê çend wî ka biqûm çine vê înşaata hane yani. Ew jî diçe hostakî dibîne û ji hostat pirsê, melûm e hostatê dipîvê û dikuşêne ew dike û dibêjin mînek yani wê hev qasmî ka biqûm çine vê înşaata hane yani. Îce dibê ku te got Qur'an dibêje la ma ne Qur'anê got hosta got yani. Îce ji lê divegerenê dibêke ku bira ma ne Qur'an dibêje fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn. Yani wextê got meselek çêbû wê meselê ji xwediyê wê bipirsin, ji ahlê wê bipirsin. Yani ev rê û rêbaz Qur'anê dame. Bi vê münasebetê merev fêm bike pirsa ji ahlê wê. Yani kî ahlê çi ye merev wê pirsê jê bike. Adil jî merev zanibê got belê ancak ê zanyar heqîqetê fehm dikin. Ê zanyar heqîqetê fehm dikin. Yani got nezanyarin, got cahilin, got nezanin, got nexwendine, got hîn nebûne mesela heqîqeta îlahî fehm nakin yani. Ji bo wî awayî serê meselê destpêka wehyê, destpêka dîndariyê, destpêka nubûwetê bi vê mesela giring, vê mesela muhim çêbûye.
يعني بري حرتشتي دوباره بكن دبي ما انسان بناوي خدا بخونه از دوباره دكم يعني مقصد خوندنا بناوي خدا يعني لقورا شرط و درفت زمان قوتتيت دجي تعلم ماتماتيكي تخونيت قرآن بيروز تخونيت حديثة شريف تخونيت فيزيكي بخونيت بيولوجي بخونيت استرونومي بخونيت هیپنوزه بخونه چه به بیراوا تو طبه بخونه اما تبناوه خدا یعنی آریکاری قوت خدا بخوازه يعني جبو قوت حقیقت ببینه يعني بوی میجی بوی منطقه بخوندن يعني هم خوندن و هم جي گهدار کرن معلومه ایرو نه خوندن تنها ایرو يعني ام بيجن اشتا گهدار کرن يعني صحبت کرن جهايا يعني جبري في جهايا يجد فردا هم خوندنا بناوي خدا و هم گهدار کرنا و اوا چه جبو چه اماجا چه هدفا چه جبو گوته هر تشتی فهم بکه اما جوی تشتی گوته فهم کری تل هر تشتی گودار بکه جوی تشتی گوته گودار کری تلپی ای قنج ای باش خره يعني لو را تدید چید بجند بترکید به تز عنتی تز يعني تشتكي الناس كي وتدرماني ويدرخي يعني وقت توي ناس نكيت نزاني درماني ويجي درخي يعني اجا ولو كي فكري نباش جيبن ولو كي قناعتين نباش جيبن تشبن دبي بيشي تفعم بكي دا تقنا برسواوي بدي جبوي اواي وما ان شاء الله بيجن ايتا بيروز دبيجي دبي وصفه مؤمنه او نجو لحرتشتي قدار بكين اما جواتشتي قهدار كرنا وهرتشتي تخوينين جواتشتي خوندنا لبي اي باشتشن يعني دبيت قنجي وخرابيه جناب هفدرخي حتى قوت بقنجي عمل بكي وقت تقنجي وخرابيه هفدر نخي ماتي تشاوا بقنجي عمل كي يعني دبي بري حرتشتي بيشي تي قنجيش خرابيه درخي وقتين الناس بكي افجي بريا چيا بريا خوندنو گهداري کرنه جبوي اواي خدا عز وجل پیغمبر عولي وقتي گو وحي جير شيان دي جارا يك من جارا عول گو وحي جير شيان دي گوتيا بخوينا وفعم بكا وبحسينا لورا انجخ اي فعم كر اي زانوان اي زانيار حقيقة فعم كر بلي خدا عز وجل متوا بقرن جوا مرفي گو حقيقة فهم دكين والبي حقيقة تشوبينين وبحقيقة دجين وبحقيقة عمل دكين يعني بل ما قو تشين ما قو خدا عز وجل دبيجي اقرأ باسم ربك الذي خلق بناوي وي خداي قو تآفران ديا بخوينا آدند آيات كدين دبيجي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سورة الزمر آية حجدها دبي أوي قو لهرتشتي قو دار دكين ولبي اي باش دچن أوي قو هدايت بونا أوي خدي عقل أوي خدي فعمن يعني اوه خودی عقل اوه گو هاتنه هدایت کرین اوه گو کتنه سر یا راست اوه گو راستی فهم کرنه اوه گو راستی دیتنه اوه گو پای راستی دی چین کینه چکسین اوه گو هر تشتی گهدار دکین و جوات تشتی گو گهدار کرنه لپای ای باش ای پیروز ای قنجد چین يعني بله وکا گو مدمجار دی جانی زمان يعني وقتی قلت هر تشتي قداري نكي هم وكا هنك كلاسيك ذهنيت هيا صادجة تشتي ديني صحبتي ديني وخوندني ديني تاني تيرا جياني ناكي يعني لورا دين مداخلي تمام جيانت كي بعلم تفسيري تشيا علم فيزيكي جي اوا بعلم حديثي تشيا علم بيولوجي جي اوا يعني جداهية ناوا علمادا نايكرين اما چه علمی بخونه وکا گو ایرو عالم اسلامی ده استثناء خارج بدین اسلام انسان استثمار دکنن بدین انسان دزیه دکنن استثمار دین اسلامی يعني خود كنا الشكل اسلامي وبناوي اسلامي دشتغلن وآيات خوينن وحديثات خوينن وخود هيني دين دكن تلوا قدارت كي صحبتا وانات بي افانا اولياء كي خوديا اما قلت نري عملي قلت كي كارو خباتي قلت كي حمش بو چه
جبوگو انسانا بدین بخاپینه خود علمین دینداریه نجبو خودت کی işte مقصد armanc hedef divirde ewa gotî çi bike dijbo xwedê bike mesela mühim mesela pîroz ewa gotî çi bike ji bo xweda bike êca ji bo wî ewa wextê got tu Qur'anê jî bixwînî ne ji bo xwedê bixwînî weke got îro bûye moda ne got em berenberin em divê çima Qur'anê xweşik dixwînin وەکە گوێ ئیرۆ قورئان مەسەلا پێشبرکێ خوێندنا قورئانێ دکن فەقەت نزانن قورئان چ جوارە دبێژێ پێشبرکێ خوێندنا باش دکن خوێندنا خۆشک دکن موزیکە ji aliyê موزیکê ve li ser sekinin ama ji aliyê emel ve nasekinin yani قورئانê çi qat xweşik bixwênê çi qat bas bixwênê ji aliyê موزیکê ve çi qat heqê wê bidîye de got tu fehm nekê ji te çi dixwaze û tilpeyê neçê tilpeyê wê neşopînê me çi jê fehm kir ama îro mixabin di alema dunyayê de pêşbirkê xwendina baş xwendina xweş muzîkal olarak hene ama pêşbirkê emelkirina Qur'anê tune ne me çi jê fehm kir êca ji bo wî awayî ferq û cudayetî di neqebeyna zanyariyê de nîne ama divê zanyarî ji bo çi bê divê zanyarî ji bo Xwedê bê û zanyarî ji bo ku tu bigihînî Xwedê yani em vê meselê xweşik fehm bikin ez dubare dikim yani ha te Qur'an xwend ha te hedîs xwend ha te fiqih xwend ha te matematîk xwend ha te fîzik xwend ha te kîmya xwend ha te tib xwend hemû hewcedariyê însanî pêk tênin hemû ji însanî re lazimin hemû di heyata însanî de lazimin hewcedarîna lazim e tu çi ji vana bixwênî tu ji bo Xwedê bixwînî tu Qur'anê ji bo Xwedê bixwênî ama matematîkê ji bo tiştekî dî bixwînî yani na werçê nabê tu çi bixwênî tu ji bo Xwedê bixwênî ji bo got tu pê heqîqetê fehm bikî û tu pê heqîqetê here yani bira xelet newê fehm kirin Qur'an zikrê Xweda ye muciza îlahi ye xêr û bereketa wêne ew tiştekî cuda ye ji ilmê matematîkê ji ilmê fîzîkê ji ilmê kîmyayê ji ilmê mühendisiyetê ew tiştekî endezyariyê tiştekî cuda ye yani ji bo ku zikrê Xweda ye ji bo ku kelamê Xweda ye ew xêr û bereketa wêne cuda ye wêne deyne derahana ama ji aliyê pêkhatiyê ve ji aliyê lazimbûnê ve ji aliyê heyatê ve çi ye ev ilmê dîtirê hemû jî weke Qur'anê lazimin hewcedarîne lazim e bêne xwendin û bêne zanyarkirin ji bo ku tu Qur'anê tetbîq bikî yani di deverna de wextê tu matematîkê nizanîbê tu nizanî Qur'anê tetbîq bikî deverna de wextê tu astronomiyê nizanîbê tu nikarî Qur'anê tetbîq bikî di deverna ve de tu kîmyayê nizanîbê yani ev ilmê beşerî got hene hemû her yekî got zamanê hewatê lazim e tu zanebê tu zanyar bê heta kî got tu Qur'anê fehm bikî yani ji bo wî awayî ez gelek cara dibêjim di vî esrê me de got em tê dene ji bo naskirina Qur'anê got Qur'an xweşik bê naskirin lazim e mesela alimekî fiqhê alimekî tefsîrê alimekî hedîsê alimekî em bêjin tesewufê em bêjin alimekî kîmyayê alimekî fîzîkê alimekî ew ê hemû li bêne cem hev û her keskî di alana xwe de bifikirin mesela hate bîra me berîn ha bi 20 sala camerêkî telefonê min kir got seyda got belê got ma merev li ber ava kanalîzasyonê zebze biçêne helal e herama opala derkevej nabê êtil kitêba bigerê tiştekî wer tune yani kanalîzasyon kitêba de derbas nabe ji bo çi ji bo got kitêbê fiqhê hemû berîn ha 400 salî 200 salî 500 salî 700 salî 1000 salî çêbûne yani zamanê wa de di esrê wa de ev jiyana vî şeklî nebû yani ez xwe re fikirîm ez sekinîm ez ê çawa bersivavîdim min got keko wala ez nizanim feqet ez ê fehm kim û ez ê li te gerim yani neysa min telefon girt hengî telefonê mala bûn ceb telefonê jî telefonê berîka derneketbûn yani ez fikirîm ez ê çawa kirim ez profesorekî tefsîrê geram min got ew ji min zanatir e
و ناسە ژی ئەوێ ڕێژ شانیم دێ ینی مگۆ کەکۆ وەڵا جامێرکی پرسەکەەوە هاژم کریە نەمازانم ئەس بەرسپاوی بچدم ئەچاوا بکەم بڕاستی من تشتێک ژێ فێم نەکرد ئەس جەم خۆ بە عەقڵی خوا ئەلیەکی بژیشکێ حەیوانە ڤەتەرینەر گەڕام ینی ئەو هاتە بیرام ینی مگۆ بەلکی ئەو فام بکەی گۆ وەڵا سێدا ئەوانە نەئاڵانە مەیە لازمە تلیەکی ئەوێ بگەڕێ ینی ئێ زرعەتێ بگەڕێ ینی ئەس درابووم لە ئەندەزیارێکی ینی مهندزێکی زرعەتێ گەڕام مگۆ کەکۆ ئەڤ مەسەلەتە چیت بێژێ گۆ سێدا وەڵا نەئاڵانە مەیە ینی دەبێت یەکی کیمیاگەرێک بگەرێ یەکی گۆ کیمیاگەر ینی چونکە ئەڤ کیمیاگەرە وەرحاصل مپرسی مجامێرێکی کیمیاگەر دیت مگۆ کەکۆ پرسەکە هاالۆژمە هاتیەکردن دەبێ گۆ مەرە بەخچە زەبزە لە پای ئاوا قەلەنەلیزاسیۆنێ بچێنێ پێ ئاو دێ حەلالە حرامە vêjî helal û heramî di zererê û nezererê de heye eger got zerer he jî bê heram e eger zerer tu nebê ne heram e ê cêwî got seyde got wela wextê got av bigihê fêkî zebze mesela av bigihê xeyar av bigihê zebeş av bigihê petîx av bigihê beعcanê ew miqroba wê qenalizasyonê dikeve wî fêkî de zararlî ye ji însanê re ez li hevalê me geram got keko wela heram e necaiz e yanî bi vî şeklî binêre yanî wextê got em li wan negerabane min nikarî bu ez helal û heram jê re bêjîm yanî yani helal û heram çû mecbûrî kimyagerî bû yanî معناوê bû çê معناوê demekî ji bo got tu Qur'anê fehm bikê tu Qur'anê nas bikê tu Qur'anê emel bikê tu mecbûrî ilmê kimya jî bixwînî yani ez karim di hemû mesleka de mîneka bidim dûvdirêj bikim ama mijara me dûvdirêj dibe wextê me têrê nakê ji bo wî awayî ev mînek tenê bes e yanî belê me got çê ewelen me got bi navê Xweda bixwîne a didûwa me got li her tiştî godar bike ji bo got a baş bişopînê li pey herê a baş bike yanî Asya ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور سورة فاطر آية 28 بچاوا مرف إنسان جهب جدا جدانا رنگ وانا شكل وانا بشكل آجال جورنا أما حقيقة دا أنجخ وأنجخ ای زانوار ای زانه حقیقت فهم بکن و بهش خدا بترسن یعنی خدا تعالی بگومان بهیز و عفو کرا ان الله عزیز غفور خدا تعالی بهیز و عفو کرا معناه اینات وردم چونکو دیسه جی آنجا حقیقت بعلم بزانیاری بفهم کره وکه گوما گوتی بجداتيد نقبينا مسلكي علم دد نقبينا آلانا دياني علم حموك هوا أنجخ إنسان زانيار إنسان زانوان بحقيش خده بترسن وحقيقته فهم بكن جبوي أواي يكمين خدا عز وجل أمري محمد عليه الصلاة والسلام كريا وعولي قوحي جيرشيان ديا بعلمي بخوندني أمري وكريا قوتيا بخوينه وبعلمه خدا عز وجل ما و گهدارا و تمام انسان خودینیت خودی هیش خودی عقل بگرینه جوا انسان گو بناوی خدات خوینین و هر تشتیت شوپینین لپی ای باشتر دچن و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين